U kertong shimet makro lamsalan ki pariat ula ongkat kum ka 6th schedule de ban shnaya ki an ban ker banda yakajat bin riu Henry HJH ADC hadu menta menne kamla ban shnaya ka an ban yada yakakur ka jan ya kani umakro lamsalan ki pariat ula pun paw hak rensan yalap election bala penlong da dorbar nong tempang yang musyang juai na kabenta ki kertong ka juai North constituency haka janmit khat nyotrik rempang wa khana yaga yiga da kawa panman ya wo hima yaga ni ka kala hima ga ni ka luti wanli yen ban ga insan yang kata ka sang parthai ne kawa ong chakri yopat ba yang ala tim nangkong la khaya nga ga ni ka chno katampang yang musya dehe ini kachinong go ban he ban man yang hanum ni usmi wa chiloro kolam wa emo ka kamram jing chile to nagani kachinong go hikaya wa mano tibru tiblayo wa mano wa uam gira kali ngachan kali hado wa man ne kusmi to kani kachinong kabai wa yang ada kelap ki dalam khiana maling ki dia di nado oti ki ek abai kwai kabai hai ki peju arbayo chiru ga chno ini tu hai kamakhana uma da chem lok ja ni to nga pres sarkar nga da khana riyo sa khana nga presiwal na da kare ski sarkar ni da khlat ka bai nda kare sarkar nga hachwa ujo nga ka presen em banta on gachno hang tiga por pa nong gitga nong yalam nong sen em banta haga banta go pendo ya ka kujuk drugs ni na ju snong yang ni gitu islam khinde pa so di ba san takte ni te wan de banta na haga banta wo likersul gentu yevara inong chuchu ki one day one theory wato risumar ko ko ki ni gachno ri to da gani man ga kaplen jang ri ang ko ka na liwan bi chi yu sen embata ha gachno ko wa la khana ba chi be dum tang ko win gite yo tip ki no chno kom jo kam ga ni si kani to ang wala da gachno ri ang mchiang gi po pisan gi lagi senang yang musuh yang berok ketir, nada kamaya kan bukan kamaya dia paisa kan kamaya, lalu yang dalam petikan bayar, jangan, nada kacana musuh, ngasuh, ni tidak, hati kisnya apa ajar kanru, kanya, emun, itu lah seperti itu, dari berapa yang hajat orang yang ini, ma Edison celah, dia kalau misal tu, kamu nyelek. Itu ke porman uma ajoy liwat uma nujen sekretari yang kelab yang ini kanin wanu hechno itu lah di kata ke madan itu madan lekbol kerana madan ya madan tampang man rai ya skim kau dunakan sangat tu nai bentau per kendro kata ke fencing itu hadir dia itu layar krek lang yang ma ini stone tu, jauh ke madan, ada biang kendrok, the fencing. Kanim jauh kana ke macam tu, atau iwas lain, nayung nasam, nayung yang ini kau jauh cekeri, kau jauh bentang, kau yang kalian cantik yang naduk di bawah kucua, haduk bahaya cerita suwi lu cuma ni berkelap ke, haduk bahaya karan besar kuwi lagi, ceras kita macam tu, senang. Hawala iba bah la ditamalin la bah ditamalin kata tani tidak yusan ne kana ada poin kan ke benta waktu ya hidup idang ya imiat bah ikedan pura ke bro igin utar kata tu ada kontribusi hai ni hacnong yo nyate wan kat gayo jam de benta ha ka kami kelap ke hado dorbar tu wa kamun sanang remiga ka longburu yang ini wa kata gerap kaliang yo emi bahai ni tidak wachnong yang iman go ko ope
Kau ya satu cuma ada unik. Watak ini kan orang itu dosen. Yaitu orang hilak yang iwan ajengai, iwan apa? Kini kau nong terwah ini lah yang tepi ini renjen ekor yang. Wah emak jengki kiri. Kikam yang ada dalam dosen nong tim negeri kayung yang macam. Negeri kadang yang negeri senan yang negeri. Dan kita tahu kebantar kebaik pigang kita recno tips. Segawi ke itu orang cepat ke babon ke mana? Dah lagi ke mana yang ada layong ni? Emma jengit kile, apa pagi? Wangata ujat guru yang benar. Jek keganjang yang agak kurang wana naga baik. Tip baik kini kita terwajib tip hitang sanjat kita. Iya ni kesanjat, kita kesanjat banrak kur. Nagata kekur manlo ikha ke man maraya. Dia koni, dah orang jingkat liya semen. Wila kami ke JHDC ni ke 6 schedule. Ke 6 schedule tu agaan ke wakni tam ke wagarin dia. Dia penkub bagi katu dan Muslim datang. Hai ni laudan Muslim datang. The yoga ga JHDC ka section to kawa kabor daman go kulong Islam daman thit Islam we bollo kawa de ka jaggur haini hagani ga section ang ga nangkong to udaw chna gi an udaw pe ya ga to jaggur hangan ni ga jaggur ni ka to jaggur ko chim ya ga ko ga jaggur bai ni tidak Hello kani kita. Yo memi wani. Hakani council yo. KMDC jab jiri debon tali isnam. Ndrai hado kani isi yo dada. Na hado ki MDC ne hini. Arho ki MDC hini XMDC. Uwi yang UDP yang uwi yang VPP. Fikali lagi. Evi ga anam em. Kawo pada ko ba per project yo. Chinagi na manchina. Hai chem yang na kani mi ke jingkel le na ha ga anya ma section ko khlit tam de e ge wa ile ki MDC ben gi wi da tan kur ga chet yo ki le ne tan kata ge yu kuru mi pha gi MDC ge phai ge MDC o chna an ge phai ge MDC o am gi kamram ne banta yo i Mereka uyo wan MDC ditangani ke pergajah ke cuna. Dalam mana gani neksat dari waraja arhawa bunai November, lai ikut pun legar su ikut berroh. Habukut hadut neksi. Hari ni MG parti yang isi kita ke NPP, ke UDP, emang kita. Emila TMC lah ini parti, andai ben, ini sausik. Kaan sesuatu yang terpikir. Kaanggo udah cina ke anyo yadai ke kenda beciak, ukendai ke gimana? Andai gini aja. Ini ketelak kat macam. Mbak anyo yadai ke mentadu, iwe mentawir yang macam tu. Ya dai ke mentang buku peli ke naitawan ke lupa ke mengot memang hidup ni to anam to dia nak kamu kan tu ini lah cemong ni tidak biak saja orang itu to ke jingim yang itu penyerenti penyabi boleh mensim na boleh hidup ni lebok kerpang belai menrai kat bagi MDC wajib ben cuna tangga dia kelam ini ada warajar arkawi, ibu ini join up, naga join central government, ibu ini, arman XMDC ini, dewa orang, jadi kelam, yang maan ritual, mah hamba ni jumpa, kelam apa sekarang sih, anda tiba, josnya kelam. Yang pilih bukan kandidat yang UDP hakani kisan senam man kata ya remedaman ko kan unang chang o to wi to jo yaro
hayato wa ber aman se mau yala uya kersul le bentau ya da tajana ulu ihu yete ngaji uto ngan ne ini ema ga hakko kalam ba uto jo kalam ko islam kawini ke anyo ga sikshadi ki kandon da ang wo da ber ga riti ki rustor ya ke her katan ga yo katan karyang ga pai ga chat ga kaman kinia gi utang ki wabo ki behe yo ina chwa ndo hebon ina to kat ka matibi yang halor ga ni gi ha igila ka jo da tho to igata Nada penbiang mereka jeng thok yang lam yang doloi, uare mutun di pisi rumbai wa doloi. Ya kan ini orang ada semet sports council, ngalam bentah. Tentang kita le, yuk ikut nok kacara, bok kacara. Ila yang bisimbin juga itu. Kau ini kan anjang ke siksa dia. Wapun kupar ni, hayat tak wakhi ke kamai. Kawan-kawan kaki, kawan-kawan kekera, kau terus nong ye ule, hatta trading license nong ye. Lada ketu kaki kamai kau baka, kini ki treri iha phim ye pura musai. Ye waman, helor kau ni, trading license ya ketu ki, nong India kau ye ki. Andai kat kau macam ni baca, kinong cakap yang kau join nong. Yang kerja dia ke? Dang hachwa arjar san, dang biang kaki kamai, dang biang lah. Kita ring license nang na, hendra iwa dia hagi ni katsan al snem dah, katsan al house na. Kiwa kiwa kamai hai ni, kita nam ta, ikwa ichna gi yung simen kwa ichna narab. Ki yung warim dang imhini dang yo uthit nagi panar ki uman ki tri yung ga chnong atha ga tri yung ga juai ki wadai na ro ki wadai simin ki wadai rong ki wadai tiar uch rai wajia haini heta mem an au hai ki control emi gandan ko control ga trit an trin license han rai ga uman kate chna mai pijang ka hardware yi kare Untuk gini kita rechnong kita ri giong ikan ni kiwa angga an pengkupor, resau dia uyu jodoh ropet. Dami isni ki benai, neidai narok neidai simentier yang yung kan itu bo sedep peti kuai dong apang bukan, boy ulai tang thai nusni. Dem tu dah khamara, neiti dau iwajia. Untuk gibar jelang kati penhek kaki kamai, ketiar gitar cina yung penbiang kawara, host te yungi. Yo iba biang tangga poisa yang isan di ega kisan di bo ya tangga poisa entah bo kisa kecunang katau biang ihai ni wan yo yung bah ba miat tama kejam dai thai raw ni maro yo isi kira misteri tangga margas lak kespak kelur nei ni kit cikibituan kijenna hili yo dia bicara Iwe ini, iwe mencuri ketering license uwi kan iho ka anyong, untuk MDC yang ibu dap jid, MDC yang ibu dap jid, ilam kang di ini bro, hawa kiteri dang raw, iwe dia gini Islam guna dapat, anda orang kan ni sekali kaki, sausuk NPP kandidat yang ira kalamu, nasau pun loyo ikat biak. Lepchna biang ma hun siat Yusuf ba tang hun ni ka to yo dia haiti kan ka yung council hawan ne ka council daman ko amila ko hikai ko benchlu diang ram gitu ke kare haita ki lok idok Islam ya boy ka ti ka yung haiti la haden ong revenue tetan ya ada company shopping haiti ya bi dengan shopping Perkhat banyak, perkhat demian. Niti daw hiwajia hagi nigi khatsan snem nadam saupan kiru kilok MDC. Hiwa boy one ki shopping mall, V-Mart, Family Mart, Visa.
kayau ini idang he kayau hidin covid so santali kayau juai kapeliang jayong rijanti awarot am hai por election karuyo iwajia wan ki shopping kayau dang bon ki songdai dang bon em baham em he ga i ke YouTube no smartphone yo ki pli pa YouTube pa je em ti YouTube we are see ni vale ida ji dinong ge MBC nati daw yo dab ji gi chania gi por election kular hi election nga de kan kular asna yo candidate nga de muslim de malam de nga de kular ngade nati daw kini to ka man jinglong taka yiwo nga ka tu ni da yo ki kini penman ngai nga otom mi a chapang ka tu likho di ka bai ye ni ranti ka tu yang adang em bahai yo igana ke council election nga daw mo ba mande em bahai badang yo dei bor balai de kan yong ite yo taman gani ka hawi trik February daw election office yang election khut ki iyo lai gani ka hawi trik kam ki tri mano ki em ga ha de lan li thap ye ga mohor ksir ki mi bajba awar aga hawi trik February niki yung isem lada chrai siat pi ba man gini ara konde ngot ki MBC yewa mem ple gi boniwan yewa chnaan gi boniwan ladang maya phi ga jat kenja yung bai maya phi kinda ko chiam maya phi khi kamai maya phi ko ga wa ki ritu tu story haini yen ranti ya phi ga tagasni waro kinong jong chnong khatar hajar sanspa under power yong ga join non mi waro thot gi mam lai yo pensafiat iba IM kami ga seksyen IM kami menteri ritri ini untuk ulai gamta maganong pi untuk dah pensafiat iha kata ka rawi terang lai khanya nang muhar ksiar mohon pa nangkong to kata lai kata kawaron itu kan penyui menteri penmani menteri dia hakini nado mentu ya rab ya kalam warok ginong chong chnong kam wakan bas kam kalam ya phin ne kasngi phi la kamte tani kar sulang I warok ya rab lang wato kar sni ka sikshidu dem ga I hin naman go do man krong snam go uthit ladi do iga ladi imbe yu kra lang lambe nu chim ti kle kan mo kite ki wakwa kam wakwa kita bohong wa kerjaan tiaw memang kataga wa pengkwa iwan suncar le bor he kamu mani ni kisni du dap sniang high level ya po ya bakala bathani ya yo ido supreme level wa wan hagadur yong wo mi pertukan upasdan yo guri ya boy ji di gamin ikan candidate yong gani ka party yo ya boy sani ni lesnam eduk chain party biang sego eduk ong le ini utaduk lipan bor nopus tudu hayong I henir jentia I hiu ta nga niliang yonga nga di kam sarkar sadang na khanau nga em ga widan ga thong wa I ato bo ga kajai buru ga nga parang yarap kaliang ga chang kaliang ema ka man se uchakri kam ga yung uchakri ne tidak hai ni la hagi kam bichar ki kam yang agak kare bichar ki kam ta hai ni la wana matarwa la de yo biang binya ye ki kam biang la de yo biang ki kenti ni so yang aga bakat perdan penman nga jien nga kan ka pawit jien yo ni khnyan no sambol yang umolang na yung hai ki guru uni umolang na la tipio penangkam daman ka la tipio nyam doktor chan chu hagara sotil February kajing job tok yang na kajing job ke yang pi umolang na naga join no daman MDC utami kanito hagara sotil yu chat kajaj guru yau yo gis chan ko phan takate to kajing ang note yang awan terwa pin chong yu bicha
Hadok hadwa ini orang. Hadok hadwa ini. Kajing kentu ya pi khandro bara. Ihalot mistat. Hamang wagani election MDC manto ke politics nga wagani ho ke politics to man positive kani. Ngato ka section di to kentang tam gayong ngahi maka kesencar pada to. Cekriyo bro. Cekriyo. Kani laya kani to cikrop ibor bro. Wai bor balai. Mai tam giyo. Takata dan hi yulutia. Wa karjaintia ka joinot. Ueyo MDC. Ela nga gani kanti. Artam dak ya kajwai senteran yomaan riu. Arsen da pa pantasi o amuli. Hoy na iya nga jise. Kata dan hi jan hoy kunci.